Kaunti-inĩ ya Taita Taveta, bamĩrĩ kuma matũra-inĩ 20 nĩcio ithamĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao nĩ mĩaraho ya maaĩ marĩa marauma matũra-inĩ marĩa marĩ rũgongo. Gũkorwo nĩ kũhobanĩrio marahobanĩirio nĩ mwaraho ũyũ, gũtirĩ kĩndũ marahotire kũhonokia, na rĩu heho ona wagi wa irio na indo ingĩ cia bata no mamwe ma mathĩna marĩa maragerera. Maji iliingia kwa nyumba, kabeba vyombo, chakula ya watoto ilikuwa kwa nyumba pia. Sasa kuanzia toka asubuhi tumekunywa tu uji na watoto kidogo. Mpaka sasa sijapika. Papos kama kuna uwanja huko mtu tafutie mtu ondoe hapa, hata maisha kukaa hapa hatuyafurahi. Tunakaa hapa kwa sababu hatuna mahali pazuri pa kukaa. Tungekuwa tuna mahali pazuri kwa kukaa tungetoka twende na watoto, maana hakuna mtu anakubali kukaa na watoto mahali kama hapa. Ni watoto wadogo. Maroiga o matirĩ mona mbura ĩkũmagagia teno, kuona ona indo iria irĩ mĩgũnda nĩ ithũkangĩtio na ingĩ igathererio nĩ maaĩ. Tulikuwa na mitaro mikubwa ambayo ikifukuliwa huwa tupigwi na maji. Sasa hiyo mitaro imesha ziba. Ingefukuliwa tungepata unafuu. Ni mwaka ndio imekuwa excess, imezidi sana. Chakula shambani vimebebwa na maji vote. Hata kwa nyumba vimebebwa. Hivi hata vitanda tunalala chini ya hii simiti hapa. Magodoro yamejaa maji. Kama kuna kandizi kako shambani, huko shambani hakufikiki. Ni shida tupu. Kwa hivyo tunaomba kama ikiwezekana tupate chakula, tupate maji safi ya kunywa, tuletewe, maana tuna tanki hapa, tupate na madawa. Maana hapa mtu akiugua hatujui usafiri utatoka wapi. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombasa, mĩĩrĩ ya andũ atatũ arĩa marahobanĩirio nĩ maaĩ makĩhingũra mũtaro wa gĩko barabara-inĩ ya Makupa gĩcigo-inĩ kĩa Mvita nĩ ĩrĩkĩtie kuonekana. Walijenga hii barabara walijenga milimita 600. Sasa 4 za milimita 900 kuingia kwa 600 na mivua yakiwa ni hivi itakuwa haiwezekani, kwa sababu itakuwa sasa unapeleka maji mingi kwa sehemu ambako mbatundu ni ndogo. Atatũ aya mararĩ gatagatĩ ka ngĩana arĩa marahonokirio kũrĩa marathiĩ na mbere na gũthaitĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa gĩcũa-inĩ. I've asked the team to make sure that they work with Kenha, because they're the ones who had done this road. We'll be left with no choice, but we have to cut open this particular road to avoid a mishap like this again. Rũhonge rwa gũthaitĩra mĩtino rugĩte no rũgũthiĩ na mbere gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ watigwo mũtaro-inĩ ũcio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.